Ka National People Youth Front jangka Southwest Khasi Hills District haka khandai tarik unailar arajar arpusan kala yo banpen kop burom yaki saupun ringut ki khna pule ki balale bha haka exam SSLC ki bayo prapo percent shijrong but HSSLC ki bayo 9% jong usnem arajar arpusan haka jingalang balapen long haka hall jangka Snaps EM College mau kerwat. Hakani kesngi Uma Wailat Miki Shilla, President NPYF Meghalaya State Unit, Ubaderu UMLA Kajawai Constituency, Ulalong kum Ukongsan. Nalor Ukongsan laydon lang uba karne so shang, Co-Chairman Meghalaya State Development Reforms Commission, kum usimbut Kongsan, Dr. KK Nongsit, President ke NPP Southwest Khasi Hills District Unit, uba Mandilas Nongbri, Working President ke NPP Ranikor Block, Uvaldo Lingdo, President ke NPYF Southwest Khasi Hills District Unit, lambat kiwe de ki bagan thup ya ki khanna school ki basha pan ko burom ki kme ki kpa bat ki balasha khot ngobha. Lapanya ya ka jingalang da uba first month born lingkhoi ka program kerpang uba thangbor wanyang bat kala shai lang merthong bat ka jingkren khublei na uba yaso lang nongkrem General Secretary ka NPYF jong ka Southwest Khasi Hills District. Agapolo manswa usnem haswa jong usnem araja katrangi tuyo ina iskim kita kijingeram yati konsa badhe brai minta kijingeram jong usar kontrak sama ko chief minister udipti uba preston ko udipti chief minister shibon iskim na minta sama ka skill Meghalaya bani ai training anda ada training yo ladabi training sojai anda ada training ai wat kapor yati masdan sojai ngidon ka yes Meghalaya nanta club football club enroll yelade piyo sila na benta enroll la kirwa ron ngam ka football tournament piwa ai training na benta ka drugs ai training na benta ka computer le ka do activities job sana ye register yelade sila ka government na siya lagi be keno bakam akwa ban chnaka futsal ground ka government ka dia rapena ka subsidi ngaku aban risnya ladon meski ngaku aban risnya ngaku aban bu kali ladon ka skim kebayaran nak ketua hello Meghalaya mentah meski ini jadi bak one of the famous YouTuber tak sebagai YouTuber mentah nambah nak hello Meghalaya pithet yang ino ki you jom ni hakto ke government kasih you every month dan tapi penalti dari check away ke video sanaja army video sekawajar kunta terter kisiu nanta ya kibat sotunat kan temban put kamegana rasu music di perform ang no jaga kesorka kan siu kaba bis sotunat mensuat player jong sport jong ni la ele kai kan kusnem la represent ya ka state tak nusin tambah minjok jingaran ini henry yang kesorka ini ada pas ya ka sports person direct recruitment policy ba uno yang kai represent ya ka Meghalaya national level anda lawan nanti minjok kam direct ha ikam sorka but bila i Meghalaya games but nang ni ho arpunyo in host ya national games kejuan yang national game kan ra ya ke sport infrastructure ya di mo kijakale kai hapo ka skip jong but shibon ye bangan kwa shuban shim rei ngasu ya thok kendiat umong ni kamtang ye itu ibarat bidang depth facility you are in that juncture of your life bapin decide ka ai bangan lech ndai dari lompung mga la saya sila ada puri doktor pai yang saya pinom doktor kum mga ban job emeli mar ban job emeli le yusu tenaga tak daw ide ban decide you should know by now what you like and what you don't ide ban rai khampang gitu dikena kan ni makane ke chu hoy bolo niya old mentah. But come if you don't have any job, very competitive. Ngata mau yo berapa persen lah yo award nanto lah you hayeng lah ya mo lah
khotbah khanai ni kita mentah berapa persen tangi ke college ke bukit kuat mentah dia audition kata ketika ke competition kata ke jingim bagi yatim mentah but kawan ini maka ke juk ke bagi orang berdok kang berucap lene kalong sutam mana Henry ngam agri ya ngam ya kata ka problem kalong hai ka problem kalong mangi ni don ni ka main jong ni kam stick sipan mentang yo Abdul Kalam yo ni kuat kalong scientist la shai yo ni kai Ronaldo nang Ronaldo la shiski job Miss World ka Aishwarya Rai ngaro ale Miss tung ka Aishwarya Teladang mana kesni change ya ka embat ka jin kuat jin kan ka jomi ni nang proses. Ladado menta pinrai na nang doktor. Pinrai syukum. Pin bam ku doktor, pin tiak ku doktor, pin lek ku doktor. Na undang dalam kan. Tang na pin change ka ka jin kuat jomi mana kesni. Kalau ko syukum. Nak kata we have one decide, but yang itu kami bersih di award. Why you? Balai api. Nikot, nama you have proven something. By getting 75 or 80%, you have proved yourself that you have that capability. Kita sisa. Lalu one kita 90% cepat tengah-tengah orang yang transfer. Saya bila you 90% and above, that means you have it on you. But natin kung mga keren nang ninang pun kita siyang berkat mentah, tanggung itu nga kulay ko at biro kaya 90%. Lalu dahil mga trace ito, sekali at nalayo ang dayo. Dan kung yung berkat mentah natin, dapat dito kayo Allah. You yourself, you know that if you have worked, if you have given much time, lalu bidang iPhone, lalu bidang desktop, sekejap bidang nak oleh kasus. Kata tapi you have that capability. Tanpa kasyong mentah, kung no criticize siya. Namakan niya kadaitan dan starting. Ngalayoi nga na ay award katulong ibang ka class 10, iyo 90% and above. Class 12 iyo 85 and above. Onda lalay siya kilay pat here siya ka second class, siya ka third class. Tenang kata kada maapil iba ugraf jom ugraf ti matapon ni. Unday gatiya ito. Unday berpikiran ano yai. Bat muntagas ni menne leo i. Dan na pedeng domi wala yeng menne ku example. Wang akot melum jong ke partian TV jong ini. Uta uday ubah trangbor banyak. Ubah datang kelas 2. Tangba lepak patai yang di proyek 3 bautok. Tip mentara ibadah kamdek degree ni postgraduate orang sutam ban patai.